Kulindeleke ukuthi-ke kunandise-ke uLwa Ndlunkulu kanye noMthandeni kowe-final. Asikubingelele sikwamukele kule channel. Sicela usiqinisele laphana-ke usubscribe button ey'ngena manje zithi-ke kulindeleke ukuthi kunandise uLwa Ndlunkulu kanye noMthandeni-ke onedumela kakhulu-ke kulesi sikhathi njengoba nje ekhiphile ingoma yakhe esihloko sithi-ke iGucci lapho ehambisana khona noma Who ekulindeleke ukuthi-ke nayo-ke angasayidlala-ke kwifanele-ke ye-MTN 8 ephakathi kweStellenbosch nayo lapha iqembu le-Orlando Pirates ezobanjelwa khona laphana-ke eMoses Mabhida Stadium eThekwini. Kuyanxuswa kwabalandeli-ke ukuthi mabazame ukusheshe bafike ngoba kungenzeka uMthandeni Gcwamalisha-ke okulindeleka kanandise kanye noLwa Ndlunkulu-ke ukuthi banandise-ke igame-ke ingakoqali khona-ke laphana-ke eMoses Mabhida Stadium kwifanele-ke yawa mabhakabhaka kanye-ke nayo laphana-ke iStellenbosch. Asazi-ke ukuthi-ke ubani-ke oyoyithatha le ndebe. Akwaziwa ukuthi-ke iyozala nkomoni-ke kulo mdlalo MTN 8-ke. Sicela ukuthi-ke ushiye umbono wakho ukuthi-ke wena ubona kuyiliphi-ke iqembu-ke elizokhala lemuke-ke nawo laphana-ke i-MTN 8 yawona-ke lo nyaka ka-2024. Ungathumela kumbono wakho ividiyo laphana ku-075 2323 uthumela-ke umbono oyividiyo okusho ukuthi uzoshutha nje ubuso bakho obuthumele khona la kule channel. Uzobe sibeka-ke sethubeni lokuthi-ke uvele-ke kule screen-ke usho ukuthi-ke iyiphi wena i-team ayibona ukuthi-ke izokhala yemuke-ke nayo laphana-ke MTN 8. Sicinisekisa laphana ku-subscribe button uma usibuka ku-TikTok, press follow for more.